achi sa ni ko pabep sunga Houthi galgu bol hon Red Sea le Gulf of Aden tui pi chung sumkol veina kong len ho anablu naw le thu nan United States le United Kingdom ten Yemen gamsunga Houthi ho pan sa na ngon som legit ta anablu ta vi hi America le British karsa noi kong hon Yemen gamsunga mun poi mota mun git chu missile ho mangcha a bulu na ananei o hi hichi mun ho chu ade a Houthi hon galman cha poi mota ta missile launchers rocket drones hole air defense so akoi na mun pi ho hi he thai khat chu January ni sim som lani ni kho pat United States le British sipai ten Houthi ho pan sa namun poi mota ho ahin bulu panwa tu chunga hi alivei channa hungi ahitan hichi galgu bolo bulu na hi gam phachom pin atosot no to hona Australia Canada Denmark Netherlands le New Zealand honjong coalition ahi panalo hi hichi bulu na to kimen in United States Defense Secretary Lloyd Austin in bulu na hi Iranin atosot Houthi galgu bol ho athanei naw su hla samna dinga ki bol hin mabana jang Houthi galgu bol hon ahet tiu chu athil si bol ho anga lo le ki zama bulu na hi hong ki chil ha pi sing lai ding a hi an ti be na hi hilai muna vannoi kung len ho alam hla naw Houthi hon ain bulu sing ji over vannoi economy ha ta ana to ha na chunga buina ha asat na to gam ho ade a Yemen gamsunga dinga hi humanitarian aid so jengjong a hi na bang ta hlung thei lo chu a hi alangkhana Houthi galgu bol ho hin Palestine nammi te ki su gan theina phula ana bulu na hi chi sa kum November nisim somlaku apat ahin chi la piu a hi dan phondo na aneu to hlonin a bulu na ho hi lo lingjing in aseu ni hi tuni chanin Houthi ten bulu ni hi vel somli lenga veita ana nei do ta win ki sei na hi في القوات المسلحة اليمنية nisim somni leli satal de ni hochun Russian army de tia ki hechu St Petersburg khupia anamangun hi Russian President Vladimir Putin amtalo sipaite zana anapen khupi ho analazo sipaite pa cha nan heroes a hive anatin anapung dai na hi chule ki thangat pi ta Russia in asim do apo do galman cha ho chumi pi moding in anapo do un exhibition anabolo na hi geldo thei chu hichini ho hi Russia in Ukraine ahin bulukal kumni leni hojong chu hi leisit chunga chi pi kidang ta khat noiza letiza jangum ta hinlanai ti chu living beings popo limla phal hiloding ti hi hi hichi thu hi chi sani kho pabep sunga Taliban tan vai homten ga na khauta atha an so do nawa officers hon hinlanai ki ti phot lim hi han video hi jong le record a bol thei loading o hi tin ana phong do na hi Taliban 2.0 tia jong ki he achi sa kum thum masanga kun vai hom na hin tha nei uwa pat na sata Gamsung ki helna thun sa dinga hong ki tip naw to ki kal del la khat hi chi tu sudung zui chun officer hon ki vai hlon na former hi han informer kin ho hi jong le aki seilim la a hi lo le record ti hi abol lo divin ana sejin hi hichi na chi sa sangkhat jako som ko laguma pat kum sang ni lakhat sunga ana vai hom lai u to ki khelna om be lo dan le Islamic fundamentalist ti chu vannoi ki khelna hong lu ho amo sa khwa dungzu ya ki vai hom na hong sunga chanmun anei lo dan ata lang sing obin hi vannoi chamhlet gam hon Taliban vai hom na government a het pin ding wangi na anei jing wang win numai ho thim zil le na to phal hilo Dr. Pasalen numai avet kol thei loading chule adang tampi ho hin achi sa sangkhat jako som ko lai khanga kinung pui lut kit dingwin awmin hi achi sa Doha muna international envoy meeting kisana pan anala alowa Afghanistan international recognition hinadingin Afghan pabab khat to ki ho to na angai ho poi anati wa hi he thei khat chu Taliban te hin kumthum vai a hin hopta wangwa China teilo chamlet kamdang zo sin Gamsung vai pu a hi naw het pi na recognition hi tu chana hi abol nom lo a hi Israel le Palestine ki ka
Hoset so thua ke hona machal jingbangin achi sa Paris ke hona banjamin ahunglong ding phana quarter hupi mona ke hona ananei kit ding o hi hichi thu to ke manin thulut in asaina ke hona hi aphalama achi ding ta sanna o min hi ekiti alangkhana Israel namite mitam pi Tel Aviv hupia hosit so ke lado anading in kiphinna ananei zomjing na lai zuwin hi February nisim somni le li ni khochun Thadou Tribe Council chu Kuki in Pi Manipur constituent body khat dingin la lutna ananei tawin hi hichi thu to gelhon chun achi sa phana ki het thim tu lo na ho zo si tul koin pulipa chondanin sai chamna ananei tawin hi hichi kin chun Thadou Tribe Council in Kuki in Pi Manipur hinga sutlai silpi api in Kuki in Pi President Pu Sehits Azang Hongsai The Helin Vice President Admin Zhang Mang Ho Kimin Anasan Pitin Kim General Secretary Kai Khao Gang Temina Kiso Kim Press Statement Chun Anasay Nahi Mabana Kim Vice President Dinga TTC nominee khat Aki Gondan Thalut Chun Asay Benahi Nikho Pabek Masanga Manipur Police Noya MR Chule IRB personnel tamta adia Kukizu personnel ho Meitei area transfer ki bol na holder chu sutang anahitai transfer order wang chu kilado lo hinla Gamsung Buinazia personnel ho chu kichon lo phot ding ahitin Manipur police akon thulut khanin asaye Manipur police akon tu sudung zuin transfer order chu Manipur Rifle Indian Reserve Battalion unit ho a sanction post kalwala personnel ho sutup na dinga ki bola hinla personnel ho tu pena posting namuna ta asata report na ki bolo ngailo phot ding a hi ati alangkhana IT11 hichi order ani ki sochu Kuki zo cha te thini dinga thang ki kamahi tia anup lo now Home Minister Amit Shah hinga lekha thot na jong ananei sawana hi Meitei Galgu Bor United National Liberation Front KNI aniki sozawa Pambay Group in Ningkum November haa government to himkham ananei over Kuki zo cha te chunga alunggu no subulut ding agot jinglai ovin amaho ka chamnan vai hom chom di pon ami pitiaw dinga lungim umta khat kipatna ahido logo tan hi tu tha in UNLFP chule government to himkham nei nom lo UNLF Central Committee ki ka hata ki tu mo na ong sang he jing tan hi he thei kha chu galgu bolte ni hin civil ki loi khum na chom chi atu sot na hi jin sponsor organization ho ki ka jinga jong ani sia ki na na ani na ho chi jing tan hi hi chi to ki met chun nisim somni le thum ni janin UNLF Central Committee fiction ho hidinga gin mohon DM College campus nga All Manipur Student Union Officer bom anapo ke sa jiun simlai mi khat amachangin khanin thina an toin hi hichi thil su zo sot lovin UNLFP ho hidinga gin mohon lampher pana United Committee Manipur Office an hal hawin hi thilso Benjamin konung mamanga macha leima office chu halha anahin chule amohon avet suyo school khat jong anike halakin hi Tilso hoto ki dinga gin sanum ta in wangkaya Manipur Peace and Integrity mapi council le nongpuk lenga apun banu pilup purei romba kongnang khong coalition against drug and alcohol kada chule United People's Front le National Identity Protection Committee NIPCO office hozo se halha anahitai Kuki Reformation Forum in Special Secretary Forest Environment NCC Government of Manipur Thusoh Nil Kalna ananei nahi Kiarif in Asaina Government of Manipur in Thangting Range hi Sirochanpur Khopum Protected Forest in aho mi atihi bullebal nei lo ahi anati nahi ajisu agam nai pa het nalova gu thima kipansa ahidan KREF lekha son atalingi nahi Indian Forest Act 1927 dungzuya agam nai pa het lova gam khat chu protected forest
ki phungdo theilo a hi dan zong lekha chu chun asei na hi Manipur government in Haukip reserve kiti record ampoya ti hi thudi a hi aji chu Manipur state hi 1972 a ki simpan a hinla Haukip reserve hi 1907 record na aniki jilu na hitan hichilai phana chu Manipur government an omnai lo a hinai chule thangting hi kukite pathin limsim thu nungyai haunamun anahi e ati hi Manipur government in thangting mol chung hector li Manipur Ancient and Historical Monument and Sites and Remains Act 1976 noya apon do hi bul lebal neilo agam naite het pinalawa ki bol a hibuvi ati hichije chun Manipur government a Special Secretary Forest Environment and CC to so bol chun mi pilung thim su nan ading le pui koi na dinga ki bol a hin koiman anata san loading in to so chun tip na zong anane jine hi thangting mol hi Haukip reserve noya a hi phot chin na chu a hi le maitei ten hi chigama tui kong ki tol na ding le na chang na long ho an ki sa tingole gamnei kuki house ho koma kaile dona nga gople domom ani ki pg o hidan British officer de komena ki chi ta in ki ji lu ni an ti ben he